Ngiyanibingelela lonke nibukela le video namhlanje. Ivideo yethu is about ama-number of patterns, then ama-question amabili esiwabheka lana kuthiwani, kuthiwa determine question 3 lo number of patterns, then determine the number of terms in the following sequence ini i-geometric, then basitshelile for 4 marks, then bafuna ama-number of terms. Ngamanye amazwi bathi mangaki ama-term akule pattern, iwona ama-number of terms, inamba yawo awungakhi. If bekukhona lawo 3, then bese sothi ama-number of terms awu 3, 1 term, 2 term, 3 term, then ama-number of ama-terms akhona awungakhi awu 3, inamba yawo leyo iwu-3. Then cause yabona la kushiwo isikhala wathiwa kuyaqhubeka i-pattern, then kwase kufakwa enye term kwangafakwa lutho ngapho, kusho ukuthi ile term iterm yokugcina, kusho ukuthi-ke ikwi-position yokugcina. If i-position number 10 kusho ukuthi ingeyesi-10, okusho ukuthi ama-terms akhona kule pattern awungakhi awu-10. I-value ka-n leyo iyona erepresenta ini ama-number of terms, i-value ka-n. I-value ka-n siyithola kuphi? Siyithola kuphi? Kwi-formula yelokhunjani n term. Then nakwi-formula yani ye-sum, then for i-geometric, then nayi i-formula yani n term. So senza njani-ke? If besifuna ama-number of terms, iyona-ke formula yethu lena ye-n term, then funa sidetermine ini i-n term, sizosebenzisa ini ilokhunjane i-last term le to find ini, cause u-Tn angithi urepresenta any term ekhona la. Tn urepresenta if uku-1/2, mawufake yena la u-n ozomthola if ubusolve u-n, uzothola u-n number 01 urepresenta ukuthi iku-position 1. Ingakho-ke sosebenzisa i-n term izokwazi ukuthi sinikeze i-position yala, ukuthi-ke that is ama-number of terms. I hope iya-understandeka. Kusho ukuthi-ke u-A urepresenta ini i-first term ye-geometric sequence, i-first term, then u-R urepresenta ini i-ratio, cause i-geometric angithi kunalo R, okusho ukuthi i-ratio la siyalokhunja siya-divide if usukhohliwe, then uzothi i-term engaphambili divide by i-term engemuva, then ama-terms alandelanayo, then a-consecutive, kusho ukuthi lama-terms alandelanayo ngeke ukwazi ukuthi wena ufuna u-R uthi lena divide by le, ufune alandelane kube phambili, then ma-divide by esemuva. Then if udivide le nale, divide lezi number, then u-R uzomthola ewubani? Ewu-√3. Then okusho ukuthi-ke u-A wethu u-half, u-R wethu u-√3 kanje, then u-N wethu ikanje, n-1, iyona n term yethu. Then just ukuyi-check-a quickly, kusho sizothi half, then mase senza njani? U-n, okay, u-√3, then senze njani ku-n? U-n angithi represent i-position, so check-a le ukuthi iyasebenza yini. If usufaka u-position 1 la, u-1 -1 esikhaleni sa-n, u-1, then inamba kumele siyithole, cause lokho kuzophuma konke la kuzoba yini? U-Tn. Kumele sithole bani? I-term number 1 oku-1/2. If usithola yona-ke kusho ukuthi isi-correct. Noma ungashintsha futhi ufake bani? Number 2, kusho ukuthi seku-number 2. Uthola bani? Lo, then yabona ukuthi sithola le answer le, ukuthi masithi-ke le answer le -√3/2 sithola bani? U-0. Uyabo ukuthi le answer ngiyitholile nge-minus nale, okusho ukuthi ukuze kuphume lo 0 lama answer befana, yabo. U-√3/2 leyona leya number ikuma-decimal forms. Hope iya-understandeka. Then bekuwuku-check-a nje lokho kungatheni. Then mase kuthi-ke sesenza njani-ke? Yini i-n term yethu le? If usifaka u-term number 3 angithi u-term number 3 la, cause u-Tn representa any term ekwi-number pattern yethu. If usifaka ukuthi n la, yabona ukuthi i-unknown izoba u-n kuphela. U-n lo representa ini? I-position. Kusho ukuthi u-n esamthola u-3 cause position 3. Then if sifuna-ke ini thina ama-number of terms phela kusuke sifuna ama-number of terms e-pattern seyiphelele. Iphelela kuphi-ke i-pattern? Iphelela kuphi? Kule term leyo yokugcina. Kusho ukuthi kumele sifake i-term ekuphi? Esekugcineni, ngoba ingeyokugcina ngithi cause ihamba nge-sequence 1, 2, 3, 4, 5, then up until kwi-last term. Kusho ukuthi-ke
masifake last term izosinikeza i-last position ukuthi ke ilokhunjani inamba yokugcina. Then masibala ama-terms should sisubstitute bani i-last term 81√3/2. Then substitute angithi then √3 then n-1 multiplication la between √3 no-1/2. Then uzokubona ukuthi ke angithi yabona sidinga banzi nalokho angithi u-n simdingayo kusho ukuthi ke mawuzonakuzisa lena ngithi yini i-base lena yini i-exponent yethu le u-n-1 i-exponent kusho ukuthi ngeke sikwazi ukudivide ngo-3 both sides sikwazi ukudivide ngobani ngalo i-coefficient. I hope you understand. Then kusho ukuthi ke if usidivide ngayo lo 1/2 or senze njani masifuna ukumsusa ngithi la just ukuthi siyavule ukuze sigcine sino n kuphela. Siyavula kanjani ke sisusa okulayiduzana masisusa lokhu sidivide ngaka ngithi makusukuze kusuke kumele kudivide ngakho khona kuzothi 1 kuzosala u1. Then lokho kuzosilethela ekutheni sithole banike la sisele nobani no √3 n-1 ilokho kusele lokhu kwenze njani kudivide nelosala u1. Then ngalena ke bese sithola banike sithola bani ngapha sithola u-81√3 if sidivide la divide le ku divide by u-half just ukuthi 81√3/2 ukutshengisa ukuthi sidivide kanjani sithi divide by kanjena 1/2 esayidini cause ama-fractions emaningi ngithi yabona ukuthi kuphuma bani numerator liyana okusho ukuthi ke njengamanje 90 sesisalele lona i-base exponent. How senza kanjani ukuthi senze sifike kuphi kwilokhunjana yethu kwini ku-exponent senze njani ukuze solve. Then if ubekufana ama-base ku-√3 ngapha bese ukwazi ukuthi si-equate ini ama-exponent since akufani lutho. Then sibenzisa ini ama-log laws. Ama-log laws athini ethi lo sukufuna kusho ukuthi konke i-exponent n-1 yona isuke ilingana no-log we-base. I-base ile base ihlezi kwi-base √3 yona i-base yethu bese kuba yini i-argument then kube ubani 81√3. Then sina sifuna u-n shuthi ke sonze njani sothi log √3 81√3 angithi yabona iloku kodwa lo 1 ke simtranspose manje aye ngale because sidinga u-n shuthi uzoba njani +1 ngaphandle +1. Then n simtholayo ubani u10 yabo i-positive kusho ukuthi i-term yes10 le okusho lokho isitshela lokho ukuthi le term esifakile yes10 siyifakela angithi nayi siyifakile lo n usophuma usho ukuthi i-number i-position 10 kusho ukuthi ngoba ingeyogcina kusho ukuthi ama-terms ngempela ke awungakhi awu10. Then shuthi terms ama-terms awungakhi awu10 esephelele ngoba ingeyogcina iyedetermine i-last position iyezohlala kwi-position yokugcina. Then sisindlulela ku-question elandelayo. Question elandelayo ithi solve for p if isum lena sum to infinity yabona no-infinity isum infinity sum then ilingana nani nesum lana yabo kunani kune-exponent kusho ukuthi yini kune-exponent yabo kune-exponent because lela yini i-n term lesuke imila bese kuba nani-ke i-n term yonke lesuke imila eduze 1 kwesum nala i-n term vele i-sum to infinity hlezi kuyi-geometric i-geometric sequence iphele ne-sum to infinity angithi yona kuphela because inobani iformula yakhona ino-r kanti elokhunjani i-arithmetic ayinayo ini u-r. Hope you understand ke no-d kusho ukuthi ke lana vele siyakubona soyibala kanjani iformula soyithatha siyibhale. Then lana kunjani ke uyabona ukuthi lokhu kuhlezi representa ini n term nala kuyavuma ukuthi n term kuba kanjani ke n term since kune-exponent then singekuplaga ke la since kune-exponent kune-exponent kusho ukuthi what type of ilokhunjani n term le nth term kusho ukuthi yani
since ine-exponent a-variable, kusho ukuthi what type of pattern is this? Because uzodetermine ini i-formula yesum. Yini ke ine-exponent eyi-unknown, shuthi yini leyo unknown, angithi yabo unknown, shuthi yini i-arithmetic, i-geometric, sorry, because yona inani ine-exponent i-n term yakhona. I hope uyayithola. Nala vele kuloko simple. Thina senza kanjani? Uyabona into esideterminayo ubani? U-p, then bese bethi and u-p between u-1 and 1. Lokhu kuthini? Kusho ukuthi since sino-0 la, sinobani la, sino-1, -1, -2, kanjalo, yabo? Ikanjena lento. Since follow number pattern. Bathi u-n, u-p, mncane kunobani? P is less than 1. Kusho ukuthi u-p uyinamba engemuva kwabani? Kwa-1. Angithi akuba i-r ngikhombisa kuphi ukuthi inamba engemuva. Akushiwo ukuthi ulingana no-1 u-p esizomthola. Base bethi futhi u-p, so ifundile wayiqeda le, so i-indicate ukuthi inamba u-p kufuna ibe emva kwa-1 kuya le. Ubuye ifunde ngapha. U-p is greater than -1. Inamba enkulu kuno-1 ileze positive, angithi shuthi kumele ngakuphi? Ileze ngakuphi? Ileze ngapha. Yabo? Ileze ngapha. U-p kumele abe mkhulu no-1 engalingani nayo. Shuthi ke u-p wethu i-value yakhe ngaba i-value ebetween la. Yabona ukuthi inamba o-0,9, 0,4, 0,3, 0,99, 0,98, yabo? Zonke lezi namba la kodwa ayi-1. Ngaba u-0 futhi u-p kodwa akakwazi ukuthi abe ngale. I hope you understand. Shuthi ngaba futhi u-0.98, 0.2. As long ungafikanga la, shuthi u-p wethu uzorange la, uzoba yini? Ama-decimal noma abe ubani? U-0 exactly. Kodwa ke sobona ukuthi kuzoba kanjani, kodwa akwazi ukuthi abe u-0 exactly. Uzobona as solve. Then sekuzokwenzeka kanjani ke? Because ukube u-0 bezoba u-0 la, then bese kuba ubani la? If ku-0 then yonke into seyizoba bani? U-0. Futhi asinayo ini i-n term. Akayena u-0 piece, sokwazi lokho. Then sizosolve. Sisolve kanjani? Usolve ngendlela oyijwayele. Isamu le, kuthiwa le sum to infinity lengana nale. Siyenza kanjani leyo nto thina? Mayiyodwa, uzoyisolve mayiyodwa. Iformula yalana ithini ke? Ithi sum to infinity is equal to a1 minus r. Le part le, for le part le yodwa, ngithi yabona. Senza njani ke? Sum to infinity nayo angithi ayikho i-value yakhona, basho ukuthi bathe ilengana nale. So isolve nje yodwa le part le as if kukanje. Then senza kanjani? Ku-a ubani? U-a yi-first term. Ngithe mina i-n term yethu ubani? U-n term wala ubani? Is equal to 9 pk, iyona n term lesuke la. Then if sithola kanjani ama-terms? Lo k represent ukuthi siqala ku-term number 0, then sihlezi sikhuphuka ngesithi if ngesinye lapha sokunikeza u-1 la, ngelinye bazokunikeza -1, uzomfaka u-1 lapha esikhaleni sakhe, uthole i-first term. Mase ufuna ukuthola i-second term wenza njani? Awufaka u-2, phela number pattern nangithi ithini? Ithi -1, siya phambili masibala sibuyele emuva. Shuthi uzofaka bani? U-0, 1, 2 ngiyaqhubeka. Yabo? Because isihamba kanjalo. Then ukusho ukuthi ke for i-first term senza njani? Because sifuna u-a yangithi i-first term senza njani? Ile number esukila sifaka bani? U-0 lapha esikhaleni sakhe. If ufaka u-0 lana uzoba no-0 la ngithi, okuwukuthi u-9p0. Term number 2, 9p, sesifaka bani? U-1, 0, 1, 2, then bese kubani enye, then kubo 9p 0, 1, 2 kanje. Lana ubani-ke? Lokhu kokubili ubani? U1. U-p to exponent 0 uyinamba ngithi. Ilo number ke ubani? Any number to exponent 0 is 1. Shuthi sisele nobani? No9. Lana sibe no9 nobani? No9p. Yabo? Because akushintshe lona. Lana sibe no9p squared. If iliyo ke ini i-number pattern yethu
sisithola ubani u-r because sifuna bani ukufaka laphayana. Senza njani-ke? 9p divided by 9 ubani answer yethu u-p. 9p squared divided by 9p u-p siya divide because ini geometric. Then yeah kukanjalo kunani ne-exponent. Sesenza njani-ke? Sesizofaka la u-a wethu bani, sesizofaka u-a i-first term yethu bani u-9 bese kuba u-1 minus u-r wethu bani, r wethu bani u-p, positive p. Okay, la kukanje. Nayo i-sum to infinity uyisolva iyodwa, so itholela ukuthi liyana no positive 9. Sesiza ngapha-ke sizosolva lena yodwa, angithi geometric nakhona sisola ama-terms wakhona nakhona kithi. Then ilena ngithi ilokhu njani yakhona u-minus 27 n term ile suke ila. Then bese kuba 2/3 m. Okay, isama ngithi formula yesama yakhona soyibheka ukuthi ke ithini sum ithi a rn minus 1 over r minus 1 ile isho nje kusho ukuthi sizodinga bani asikezi ubani sizodinga bani la kule part la sizodinga u-r u-a no-n just ukuthi si represent angithi uyabona asinendaba nalo p yonke ni la vele sidinga yena kusho ukuthi u-right ekhona yabona kusho ukuthi lana ke sizodinga bani ke i-first term. If ufaka i-first term uzoba bani ke minus 27 angithi minus 2/3 then iqala kunamba bani ke 10/1 kusho ukuthi first term sifaka inamba esukila faka bani u1 lapha esikhalensa m masifaka ubani u1. I-second term sifaka inamba elandela u1 minus 2/3 then bese sifaka bani kanjalo then sifaka bani isikayidwa le namba esukila sifaka u2 then siyazi ukuthi geometric kusho ukuthi kumele senze njani siya divide. Then mas divider lo uzohamba then futhi mas divider lo uzohamba kusale bani u1 la futhi answer yethu r wethu minus 2/3 u-r. If ufuna ukuyi-check futhi so thini-ke because uzodivide vele la ya kusimple kanje, okusho ukuthi just ukukhombisa term engaphambili minus 27 then minus 2/3 first term le kwi-numerator minus 2/3 uyena r wethu lo ubani r negative 2/3 then sisokwenza njani-ke senza nje okay just ukuthi kungaze kukhombisana then senza njani sesingifakile u-a okay for a wethu bani minus 27 minus 2/3 sifake bani laphana sifake u1 masifaka u1 ayikho into eshintshayo ngithi shothi a wethu 18. I hope you understand. I hope seyiyo lento la u18 la then r wethu minus 2/3 then if kunento negative we substitute always ukufaka ama brackets then n wethu ubalwa kanjani ke n wethu uthola kanjani simthola kanjani r wethu minus 2/3 minus 1 n simthola kanjani u-n sithi top number minus bottom plus 1 okusho ukuthi kuzoba u7 minus u1 plus u1 or ungayibamba nje ukuthi since iqala ku-term number 1 vele ipattern iqala ku-term number 1 ayiqala ku-term number 0 i-term esuke khona kusuke ngesi0 kusuke kuye ngeyokuqala futhi ilokugcina vele ihambisana ihamba ngeorder sithi iqale ngo-term number 1 lo 7 ola represent ukuthi iyona ke term yokugcina
last term shuthi isum yawo wonke igcina ku position number 7 iterm ekhona ugcina position number 7 shuthi ama number of terms awungakhe awu7 noma wenza ngeformula yakhona futhi ethi n is equal to top minus bottom plus 1 oku 7 minus 1 plus 1 kwiformula yakhona le then ukuthi ke so 7 shuthi n wethu u7 kwisum then sesizothola inamba yethu ke la okubani ke 18 sekuthi ke uphantsha kahle i-calculator phansi kahle i-calculator nosise ama bracket nayi answer yethu ke sitholayo i-fraction 926 of 81 yes kanje of 81 then sesitholile ke ini shuthi sum yethu sum of bani sum of 7 terms uyani n uyafana u-n 7 then nayi ke kuthiwa le sum le lengana le sum nayi sum yokuqala lengana nale sum sesimplifyekile kushuthi ke leyana sesiyalinganisa ke 9 over 1 minus p is equal to sum to infinity silingana layiphi nale sum le nayi sum yethu 926 over 81 sesiya cross multiply 1 minus p multiply by 926 is equal to 81 if we cross multiply okokuqala uzothi lo multiply by lo yabo uyinamba lo kumele abeke ama bracket then masu wenzile cross multiply okokuqala then khani uzofaka ubani equal sign ngoba sengimfaka then usuyoma cross multiply kokugcina 81 multiply by 9 uphi wethu simthola kanjani ke kumele sisuke bani u926 asuke ngoba multiply ile nje kulula ukuthi sivele sidivide ngayo indlela umsusa leyo sele nobani no 1 minus p is equal to 81 times 9 over 926 okuba 729 over 928 then uphi wethu ubani ke uzotranspose lo engapha yabo lo ezela izohlala esikhalenza p p eze ngapha or u divide by or transpose 1 divide ngo negative then ke mina ngizotranspose lo abuye ngapha p uzosala sengale okusho ukuthi p is equal to bani u1 minus lokho sekungapha because p izobe sengapha sepositive answer yethu is equal to 1 minus answer ukuthi ke nangu p wethu okubani u0.21 in decimals then so shima decimals cause ithini ke to round off to two decimal places kwi question paper yethu ngithi ku first page then yeah kukanjena yona p wethu simtholile lo yabona ukuthi kube uyena yedwa if besithole nomunye mhlawumbe p obani omkhulu kunobani ongale mhlawumbe 1.5 noma negative 1.2 noma negative 1 ngqo bese wenza njani besomu reject ngale sign ukuthi sifake cross la or means ukuthi not equal to then bekuyindlela yethu yokuthola ubani uphi wethu lena ke yeah then ngiyabonga ithuba ningakhohlwa ukhetha subscribe button then if ubona ukuthi khona ukukusizile la ngale video ngiyabonga kakhulu.